Kwa nasema nini juu ya wale bajene? Eske naosha baona ako? Tio, wale bajene wiko sana mwi quartier. Na sisi tunazoea sema courage ya mtu ndio nampatiaka. Na courage ndio ukali. Na uko naona kamera kaka. Kusema mtu upate kitu ifo unatia courage, na ile courage yenye unafaa Mungu anaipitia ndani, anaona kisi atakusaidia. Unakia kutana huko jene, haukufe kitu, haugonjwe, hauko kilema, lakini taa yako yote unapitishaka tu, utauza kani kargazoki, kani nini, unaende kara mubiare. Ukishikara mubiare utaikala we, ikisheni ya magharibi, mtu mwenye alishinda mukazi sasa, saksi mie nafaa bibi yangu ya maedition. Bon, nipate nikose, nafaa également vitu ya maelektricité. Niko ingénieur mu électricité industrielle. Lakini sa nilikosa kukazi ya électricité. Najipiga mu vitu ya nani ya edition, jone kama ndapata hai. Sa kia kutana jene fulani mwenye na iko na nguvu na akili sami hagonjwa akufe kitu. Sa natoka mukazi ananililia nisaidie unipatie hata 100 francs. Nisaidie unipatie hata 50. Najiuliza quand même, eske wewe una akili ya kutafuta sami na ukamuima inakuwa problem. Jo shida zetu tunakutana nazo. Maki ukamuima naambia bwana ndugu yangu sina. Au unakula wewe peke. Sasa kama mimi nakula mimi peke, wewe sasa unakula, eske unanitaka? Njo vile tunakutana navyo muika embe. Sur ce tulifikia na